Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ke Sora constituency ubah Gavin Miguel Melim mentak sengit hok ding jong katayo layok ban Plie jaga extension building jong ke St. Peter's English section Haka Khynnah trik ujeleu arajar arpusau Haka bayo ubah Gavin Melim la pedang sngobha di lai pusau ki Khynnah jong ke batch beningkong jong ke Klas 11 English ha school jong ke St. Peter's Higher Secondary School Laitlyngkot. Hari ni kasngi le dan lang Father Rister S Malngyang ubalong Procurator jong ke Shillong Archdiocese haringkat Father Felix Iban Klan kidkhot ke Managing Committee ki nong hikai ki Khynnah school bat ki me ki pa jong ki Khynnah class 11 ki ban sha hikai hagani ke school nakaliang Father Kershan lang Kharpuri parish priest barbalong ru principal jong ke school ula shim ni ke bentaban pediang ngobha yu kongsan ye ki bala sha khot ngobha batru ye ki me ki pa jong ki Khynnah school Hagani ke juk ke sengilapan benaru ba ikong Jacqueline Umdor ibedai nong hikai jong ke school in long i assistant principal jong ke school. Nakaliang kongsan uba Gavin haba ajing keren ke sengi ula ai ke jing kublai ki nong penyat jong ke school badru ki nong hikai ki bala treshitom ne ke benta ke jing keu saprang jong ke school badru ki Khynnah jong ka. Haga juk ke por ula ai men semru ki Khynnah class 11 ki bandang sedang ban syahikai bakin long ki batrai shitom bat bandang yai 3 minit syesuk nega benta ka lawe ke ba pernai jongki nalor kongsan Father Rister S Malngyang haba ajing keren hering ke sengi ula aimen sem ki Khynnah school baro bakin yai 3 shitom bat bakin long ke jing shai ke bating shine ha ke perthai baro ke we nalor ki program bakar pang hagani ke sengi lapan song shit ru ki nong wan sha ke jing le kemen lingba ki program ba pair ki balapan kre de ki Khynnah school jongkane hi ke school Siapkan babin sang kiu Ïaka